Hadirin bemi kijing keno baka Shillong Municipal Board kalale Donbor ya kidukan madan hakithan Civil Hospital bat kendailat usimbut menteri rangba bakmi ekatanat penroi sor ba asnyo bhalang dhar ula pente ba ula lummardor ya kijing yalang bat ke SMB ban panjing shai bat hakani kijing yalang la pente pakipriu ke SMB kalale ban kendang tang ya kinong shong dukan madan badang ya bu dukan thamai upente baka SMB kala shimi kani senjam halor kijing ujor bala yo pediang daga Hawkers Market Association kibala bu jingkli ya board ba balai ka sha ban shong dukan biang hakithan kendailat usimbut menteri rangba ula kentaj ru ya kijing keno ba kinong trai ke SMB kila khang ban khayi wat ya kinong desha ba shuyat terwa bat kumjuru ya kinong de kot khubor bat kiwe ula ong baka sarkar bat ke SMB kamshim la khang satya ya kibriu ba ya terwa sha ni kot khubor lada kimdei kibabu daka dukan kibala bu klem gajing itu na kibor berikmi usimbut menteri rangba ula kento juru ya gajing let tukular jong president ka VPP bat MLA ka nongkrem ya gajing kendang ya kidukan BA na than kendailat bat ong ni dei ki nong ya lampat ba ngim dei benle politics ya ke ka bom dei benle politics kalau kum ni ya vadi ka tur ngala khut meeting meni yo saya yo le benyu pai ba pli nder kum ta ho don ka tukan ni ki ba ya terwasa terwa kwa ya kitu ba ya ngimong re don ki bala sedang mensong don me complain ne po hawkar market kan ni sakit peni gitu kan actually gitu basu kumbade kor kubo su lay atat day atat barasa day atat katumna day katungin kumi katungin bentor ra handon bala sedang pelang mani somu menin tingi yo no complain immediately ne po hawkar market nga solution ngom balay pisa kita ngim yo ipat hani ko officer cuma kila gitu indai bepli gitu barasa ra dut para kwaira to kumi gitu ya beta fika tamde magar kadon bor non bom mi pimlam non kam baklai ka bor you have to act accordingly as it is asu sudah Kamu kan ni tambah very clear iba peli gitu kepada Syamadan kepada Kuai kepada kod kubor belengin be kilet arta kiterwarta de kabang tane meninggal astang gadar prak na ngut yo complain immediately na po how kar makan al sunding ban sih they don't book li complain kum tu tingi apa kriya ngiri kwa sunda bengi suat hande habe mah bala de ka free zone tu belengin ne sa be men bon tu yo wan problem system ya then no that not at all dan bu ngamenil ko meeting ka tu dan berfungsi dan security dan ni arba yang kot betul gitu apa yo sisa yo pilih pakai lagi am sar ni lalek memang le yang berpeli kepada kuai dei tu dei sya baik imbera ni pikir lo pe tang ko ite ni dei leader jeng pe ba ngim dei men le politik ya kabam dei men le politics simple as that ngalaongi pikir dia menin ngala kon meetingi yang berpeli kepada kod kubor kepada desa rak ketika sebalai kumtu kepada rak kuai ngim ko begitu ngim agre hane menin ka don gibala amut bani pelang bani song tu prak na ngut ngiya ko complain na ki pra hokari tinap karya no kan kata de gelti mur bancu pincu lekat ke balik bani pakat ke politik is not now the politics in 2028 mende balik politik bam de